Yang mau mana? Paling kopi. Kunaon mana? Oh mana yang barang kita putut? Cuma itu bukan duit sih, kurang beri gope. Ini mah habuan we, gope. Cuma orang, nu penting mah ikhlas. Mana yang ngomongin wae? Mau mana lah? Mereka kasukan setan. Setan rujak namanya mana? Ini masuk Ustaz. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Apa? Rukiah mangga. Oh, sakit. Ustaz, kan dia. Aya naon? Ih, pangarujakeun. Pangrujakeun. Punten Ustaz, sanes pangarujakeun. Pangarukiahkeun. Oh, pangrukiahkeun. Mana? Iya Ustaz dah. Ya, iya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alah Pak Ustaz genaheun euy. Alah sadar. Alhamdulillah. Alah sadar. Asa eling-eling kene. Tenang saya Ustaz. Ciku. Aing putih campur. Aing mut ka asupa. Siana atuh bieu bet cicing wae teu ditanya teu tengah jawab. Dia putuskeun ka boga meungeut. Sia mah. Asmara yang terindah mewarnai bumi yang ku cinta menjanjikan aku terbang ke atas ke langit ketujuh bersamamu. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Pak, maaf ya kita putus. Apa maksudmu? Bukannya kita tadi senang-senang? Mungkin ini kebahagiaan yang terakhir kalinya. Sayang. Astagfirullahaladzim, Subhan mah kasupan jurig. Masuk, Ma! Abi diputuskan! Tuh, rujak! Rujak, nah! Mana?